Matongoretio ni Seneta wa Laikipia John Kinyua, atongoria kaunti-ini ya Laikipia ni makumithitie ciiko cia ciana nyinyi kuohanda na kuhikithio kia hinya, kuria maugite uyu ni ugwati munene uria ukuriire maitho uthii wa na mbere wa kaunti ino na wa bururi uri wothe. Watoto si wasichana, hawa ni watoto. Nimeona mtoto wa darasa la 4 ati anapachikwa mimba. Hiyo ni aibu, ni aibu, ni aibu. Oho ni mamenereirie mutugo wa ciana nyinyi gutindikiririo ihiko-ini, gukigerio kuhumbirwo kiria kionekaga tari giconoko gia kuohanda. Ni moritie aciari guteithiriria ciana ici guthie na mbere na mathomo mao thutha wa gutanahirwo. In this day and age, hatuwezi kuwa tukiongea story kama hiyo, kwa sababu huyo mtoto huyo ndio atalipress Mario baada ya miaka 20 na 25 na 30 ndio atakuwa MP wa kesho. Ni moritie muingi witikire guthitangaga ekwirwo angero ici cia kuhira ciana nda ithenya-ini ria kwaririria macira maya nja wa igoti maria kaingi matakoragwo na umithio na gutiga ciana ici itari na kihoto. Mtu wa zaidi ya miaka 18 atunatafuta mtoto unampachika mimba, alafu unataka watu wakae chini waanze kuongea. Hilo si jambo litakubalika hapa kwetu Laikipia na hasa hapa kwetu Rorya. Please, haitawezekana tuongee story ya mtoto ambaye ni wa darasa 6, darasa 7, darasa 8, darasa upper primary ambaye amepata mimba. Please, in this day and age, hatuwezi kuwa tukiongea story kama hiyo, kwa sababu huyo mtoto. Atongoria aya aria maritie hindi ya ukungwiri wa miaka 70 wa kwambiririo gwa thukuru wa All Arinyiro uria ukoretwo uhotithitie kwambatiria ikiro cia githomo kaunti-ini ino makiria kuri ciana cia airetu, ni moritie kugia na mucii wa guthaitira ciana ici iria ciahonokio kuma ihiko-ini. Chief, you must deal with these guys and you must not spare them. You must deal with them categorically. You must deal with them. Na hakuna haja ya kupembelezana na mtu ameshika mtoto. Ripoti ya ica ikuhi ya kanjo ya uingi wa andu na uthii wa na mbere yonanitie kaunti ya Laikipia ni imwe ya kaunti iria iri na namba nene ya ciana kuohanda na kuremererwo ni mathomo. Angiribotera Inooro TV, Getwo Wangari Maria wa Muigana.